Meta jienu għanna, deċidejna li minn guest house nibdlu dar ir-Rummien f'residenza għall-artisti. Konna ħsibna li kkunsidrajna kollox. Il-potenzjal tad-dar, il-pjaċir li tilqa' f'darek artisti minn madwar id-dinja, u l-ferħ li darek tkun qed tispira lil xi ħadd biex joħloq xi ħaġa. Li ma qisniex kien biss ħaġa waħda. Li Joy ma kienx se tiqbad tifla ċkejkna għal dejjem. Iż-żmien bħal dejjem tar. U Joy illum għandha 13-il sena. Tqarċet sew. Lestejtu l-homework? U issa nagħmlu x'inhi lesti minn dan. Min għandi, wirtet ir-rasibsa. Min għand omma ħadet il-bqija, inkluż is-sbuħija. Hello there. Welcome. Let me help you. No, it's fine. It's okay. Juan, I suppose. Are you Gianni, the manager? Huh. And the porter, the cleaner, the chef, and the owner. This is my daughter Joy. Yes, she's a painter too. She's a work in progress. I'm Juan, from Barcelona. Your room is number 7. We serve breakfast from 7:30 till 10. And there is a bus that passes here to the village. Kull artist huwa differenti. Speċjali bil-mod tiegħu. U kollha jżidu ftit kulur ġadar imżewqa sew. Ħulli l-Aħmed. Making tea is an art, just like sculpting. It has to be aerated. The more air in the tea, the better the taste. Check. Jew Veronika, il-famuża attriċi Taljana, li ħajjeta kollha botti u metafori bħad drammi li taħdem. You are a thief. Why? That daughter of yours, you stole 2 stars and put them in her eyes. She's so beautiful. Maybe if you ask her, she can tell you where they were before I took them. Kultant, bħat-tfal, Joy tifraħ bix-xejn. Il-wasra tal-Petirros fix-xitwa. Bebbuxu tila mal-ħajt. Kewba maqtuwa għalija fis-sema f'nofs tal-lejl sajfi. Mumenti oħra iżda, mistoqsija waħda tfakkarni li t-tifla tiegħi qiegħda tissawwar f'mara. Għaliex qegħdin hawn? F'did-dinja. X'inhu d-destin tagħna? Ma nafx. Naħseb li kulħadd għandu destin differenti. Li hu żguru li d-destin ta' tifla mhux f'idejn missiera. It looks nice. It's going to be even better when I'm finished. Very confident. You must be a real artist then. One day, I'll have my own gallery. Pa, Ngħidli. naf kif naqbad ngħidlek. Il-fakruna l-mistija. Fimtek. Ara kif namlu. Għala għajnek. U għajdli li għandek tgħidli. Jekk iżommu malu noħroġ. U jisu qatmet li xejn. Jekk tiftaħhom, iqbaw wieġbek. Okay. Illum kont ħdejn il-bahar ma' Juan.
l-Ispanjol u rini kemm hu faċli biex toħloq id-dellijiet. U saqsieni biex kemm hu dumawn nimmodellalu u jien aċċettajt. Għadu kemm. Hawn jiet. U insomma, naf kif naqbad ngħidlek lil Juan. Naħseb sort inħobbu. Daqshekk malajr. Iva ekket jien ukoll. U jekk se tgħidli li ma nafx li l-imħabba għax għadni żgħira, mela lanqas inti ma kont taf meta qatt li l-ilma sirt ħobba kif rajta. Tix ngħidlek x'nagħmlu. Jien ser ngħidlek l-istorja tal-ewwel imħabba tiegħi. Tid-darba se nkun jien li nagħlaq għajnejja. Jekk kont tridni nieqaf, għidli biex niftaħu. Din l-istorja ta' kif intqajt mal-ma. Inti jisma'. Ħanara minn fejn ser nibda. Iva mill-bidonett. Jien bħalek trobbajt hawn ġod id-dar. Maqtuħ mir-raħal. Maqtuħ mid-dinja. Ma kienx faċli tgħix hawn. Fis-sajf ma kontx ingerger għax kont ħdejn il-baħar. Imma fix-xitwa kienet storja oħra. Kont inqatta x-xitwa naqra. Insomma, ma tantx kien hemm iżjed x'tagħmel. Darba waħda għal ħabta tar-rebbieħ. Hekk kif il-ġiran ibdew jitwalu. Gianni, irri kollox minn idejk. Wara dan wasa. U ħummi jekk umbrella. Ġiet toqgħod għandna mara Ingliża, imdaħla fi żmien. Kien jisimha Trudy. Ġiet għall rida u spiċċat għamlet 6 xhur toqgħod magħna. Ħadd qatt ma kien qatta tant żmien għandna. Any questions, do not hesitate to contact me or my assistant. Hu dawn lis-Sinjura Wilson għax lilek trid biex toħodhomla. Tinsix tilbes il-kappell. Yes. Room service. Come on in. Kienet l-ewwel darba li ħadd likel fil-kamra ta' xi ħadd. Kif tħalt? Sibt li kienet dawret kollox. Kella ħafna kodba fuq il-mejda. Gracious. What a big plate. Why don't you sit down and join me? What's your name again? Johnny. That's a nice name. Such a beautiful clear sky. Right, your turn tonight. Find me Cassiopeia. Kemm damet magħna? Tallimt ħafna. Tallimt kif għandek tosserva l-kwieker. U kif tilab iċ-ċess. U bil-mod il-mod sirna ħbieb. Checkmate. You're a fast learner. Partatna l-kodba. U kienet tistaqsini dwar ħajti. Polli kieku kont l-akbar vjaġġatur. Dawwarta mal-gżira. The seawater evaporates and leaves behind the salt. Trudy kienet qed tikteb romanz. Storja ta' mara li kollha taħrab minn pajjiżha għax tiġi akkużata b'delitt li ma wertqitx.
I've done it. The book. I just finished it. We need to celebrate. Please go and ask your father for 2 glasses of wine. Or better. Make that pomegranate juice. U bl-istess mod kif kienet ġiet għalla rrieda, daqshekk ieħor telqet. Thank you so much. I hope I see you again, Mrs. Wilson. Indeed. Take care of the telescope, young man. And yourself, of course. I shall miss you. Oh, there's my taxi. Xi sena wara, Trudy reġgħet ġiet lura. Gianni! Good morning. Good morning. I'm Lucy, Trudy Wilson's daughter. How is she? Mother wanted to come here one last time. Oh, I'm so sorry. Thank you. You must be Johnny? I have something for you. Mother wanted you to have this. Oh, thanks. There's a little dedication for you inside. Mommy. Oh, Hannah, there you are. This is Johnny. Qatt ma kont rajt fajla sabiħa daqs ħana. U kif rajta bħal qisni ndunajt li b'xi mod kont qed nistennija